Whaatalo whaatu, i le suafa manu malo Yesu, ke riso le tātou, o li imo le tātou whaola, o io le tuo Abrahamo, le tuo Isaako, le tuo Jakopo, io vo au, le tua manu malo, o io le tua whamai e nā te fuasia le vani monimo i le anga o lona a au, nā te whaitau lia fo ia laulu o tātou uru, mo ia whaanu mera ina, whai mai o aso le tātou wola o ia silo fia, whai mai nei e loa lei unga mai le amatanga, o le atua soifua, e iai o ia i mea uma, e mawhaia e ia mea uma, o le mea e whaingatā i le tangata, e le whaingatā lea i le atua leo lo tātou au na iai, Jehova o lo tamā, lea tātou te vi ialo na suafa, ua mawhai ona tai mai loutou soifua mo lo una iola i le nei a fiafi, a whai o lea whaato a e a whea lungo le a onga nei, ia pole anga tuspa ia nei, ia o Kevin Uluiva le nei, ia o la paulo o tātou i loa wha ale atoa, ia o tātou i loa na o ni nei vaenga, e wha peo na tātou tal noa ai, e ala i le whesoso ni mai o le nganga pa ia o le whaia o ngasili, na te oa ima wha atoni o tātou tangata i lana fionga. Le tuolo mātou tamai, le reia fiafi vi ia lo suafa o mātou sauni e whaasoa, tala noa i lau upo lo wanganga pa ia o le whaia o ngase e whesoso ni mai, i lo nei tangata ia vai tonu ina lau a fionga, ina ia whesoso ani le whainga malanga lau whanau, ia whapeo no ola le upu, ia whapeo na te tala o lātou mata whaaleanganga, ina ia mawhai o no lātou i loa lo finangalo, mo lātou whaatau nuu lo finangalo mo i lātou, o te talo le malolenga le suafa o Yesu Keriso o le mawala au atu mai nei. Amene ma amene. Via le tua o le neia fiafi o lo whapeo na tātou tala noa pea e le mata upule nei o te talo. O le tatalo, whamele tusi lea e whesolo na mata upo e hono. Whapea, ia o tau tatalo i lea nganga yaso umalava, i talo talonga ma whaatonga uma. Whamele whapea tania, praying always with all prayer and supplication in the Spirit. O le easy translation for my one translation that says all kinds of prayer. With all prayer and petition pray, with specific request at all times. E tā ua le vaenga leo te fia tala noa I le afia whina nei. O loo tala noa le tuspa ia whamai I o tātou ta talo, I talo talonga ma whaatonga uma, all kinds of prayer. O lona winga, I to tonu le tuspa ia, e le tasi se itu a inga ta talo lo o iai. E whape nā fo I o te whaatusaina e tutusare ta talo ma meo ta alonga. E tele ta alonga, ai ese o lātou tūlafono. Pe o Samoa, e tele ta alonga lo iai a whai o mai Samoa o le Olimpeka. E ei tangata e o ta alonga tau ta moe, o ta alonga ta ito o fitu, o ta alonga o le fusu, ia o ta alonga o le aau, o a lava ni ta alonga, ia o le ta polo, o le whaata avale polo, o ta alonga uma mea nā, ai ese uma tū la fono e whaatino ina ai. O le tā polo la, o le tā polo, pe a whai o lela, a avele au tā polo a Samoa, a la iti ia ai, pe la iti point fo I lelo le tā longa tā polo, o lo na winga o lai malo oi, pe a la iti ia au tā. Ai a whai neila e te alu tā longa o kirikiti, o lo na winga e te tauna tele ai, o le tele o ai I ona mālola ia, e le tutusala ma le whaatino ino le tā polo ala iti ai, ia o lo na winga ia, o nai le leilau tā, e siri la oe, ia o kirikiti, no na winga a tele au tā, e pe tele au ai, ia o lo na winga e mālo o tau. E whapena fua te talo, so se, e o fo I tūlanga o le whasalino fo ngaina tūlanga o le fusu, a whai te fusu, a e tango knock out, se si tutono le maia e te mālo, ai a whaila e te alu e te lakapi,
O le tālonga lava, ai tango tu i seisi totono laka pi, ia e sala oe maturi oe fafo. E le o na tasi, e le o ngā tusa maritu male afo, ma le vaenga le nā. Whape nā fo ila le mea neo te talo. You know, you will be so surprised, i le tele o te talo ese le totono le tuspa ia. Ai tofu ale te talo, malana whainga e whaiai. Nei te wa ai totono le tuspa ia e te talo whaafetai, e iai fo i te talo nei totono le a, te talo le, o le casting of cares, la foa i a venga. O le te talo pray in agreement, po te talo loto ngatasi, e se fo i le rule apply nei tano le tuspa ia, e o fo i la i lea, i le te talo lea, te talo le whaatua is not the same. Prayer of faith, whaatasi fo i ma te talo i ngangana ese bring in the spirit. E te wa ai tono tuspa ia, ese umai to ai ngā te talo. Amen. Mera tala tuspa ia. Ia o tou te talo whama ia so uma lava, i talo talonga ma whaatonga uma, lona winga. E ao ona e te talo ina uma, te talo nei. I wafo ese uma vaenga o lo wolanga. E whaftai rea tua, ona o vaenga uma o le tātou wolanga, e kawa uma ele te talo. Any part, like all the areas of our life, o mea tau mana onga, o mea tau lulu manai, o mea te le o iloa, e kawa uma lava ele mata upule neo te talo, all those area, e au fia uma iai. Amene. O le wha moi le nganga o le atua e au maise, fesoasoani mo i tātou e wha malama. Ai o le me pito i siri lava o na tāu o te mana o e wha malosia i tātou. O le ask. Amene. Tele tangata lātou te iloa le tatalo. Ona yeile nā turua le nā tangata e whaapea wa e iloa. Ona e whaapea la i o lai te whaia. Tu se te manato laua e iloa se mea. Ona e whaapea la i o laua e whaia. Tau tala noa atu le mata upo te talo hume. Ke malama ka kalo. That doesn't mean o nai te whaia. Tu sa peke iloa uma. O le tele i o tangata whaapea la tau te iloa. O le mea na le tupu laulangi le teimi nei. O le whaatuatua. E ese ale whaatuatua whamatala le tuspa ia o le potolo o sa ili eile aua. Tangata Greek. Ai o lea o mo meo whailonga o le sa ili ele au iutaia. Ai o le mana lai le mata upo le sa tauro. So ele ole i to tonu ole e kalesia o lai whaapea tangata aiso ilonga e ke memorizinga umar kuspa ia ma e poko ma e aka mai peo kangaka ia Greek. Lai sa ili tangata nai le poto whaalaulangi whaapea se ilonga e moa sau degree whato a e qualify. Pe se ilonga fo e yeise fa ilonga fo ilele assign po o se amalosi anga fo ilele fa pe o lawa ko akelen kangaka o yai o ngai loa hai o I supernatural se mea ona fa pe la ia o lei nale atua. And yet for mai o laile sa tauro mata upor sa o le fa kau va ai famila ia o le mea fa kau va ai fa mai ngai e poko. Amen. O le mea fa tau va. So, ile telo taimi, o le whaatau waa i o nisi o vaenga pei fura ma tā upule nei, o le lai manatu tangata ai o lou I loa e a fwino le mea, o laua e whaia. And yet, makua mamaoa ale I loa ma le mele, I tono le tusi a Iakopo, lona ma tā upu e wha. Tato whaitau whai mai, mai whea taua mamisa o ia te outou, ele o le nei ea mai o outou mana o leanga o lo o tau I o outou tino uma. Wha mai ua outou tu ina nau ai le I maua. Ua outou fasioti ma outou losi ai tau te le mawhai o na maua. Ua outou femisai ma whai taua ai le I maua ina ua outou le o le atu. You lust and do not have. You murder and covet and cannot obtain. You fight and war, yet you do not have because you do not ask. For mai wala no tau le maua, ona tau te le ole. For mai ua o tau le o le atu. For mai ele I maua ina ua o tau le o le atu.
o le tasi le o mea o le tele ina ave se ina ile to o telo tangata whaapea o laisi la fia ele atua mea uma. E whai au e kangoa le atua e whailo na fina ngalo, e whaatau nuua ele atua lo na fina ngalo. Fo mai o kaua ma whaama mea i le kupu ngei, o le fina ngalo le akua langa lai kalangoa e kuspa ia. Wala no tātou le maua se fi le mū i to tonu o lalolangi, o na tātou te leo tatalo. Mai ana ngalai fa mai le akua o kaua ma wha, e ala na tā ua wha pena, ona fo iwo o mai le teimi le o koe kakalo inga le au kirisiango, mea le ngā wala inga kukupu. Ia. E mawhai e tātou, ono tātou tatalo e tā ofi taua e mawhai. Kusa po lai ka ua i kongor kuspa ia. Ai ai le teimi ea, e tutupu ai, ona yo otu le teimi le nā, ua le o to ieinta ngata e to e tatalo, le mea le nā ele ala i, ona tutupu. Ia me. Wala ona le tupu, ona tātou te le o tatalo. For my you have not, because you do not ask. You have not, because you ask not. E tā uala. Le mea ta ole. Amen. Ask. He tatu atu mua i le. Amen. Tono le tusi lea Ioane. Praise God. Alona mata upa se fulu ma le ono. Fetalai Yesu i le ta upa e lua tolu ma le lua fitu. Lua tolu lua fa. Fai mai. O le tala noa Yesu i na au soofo mai o lea aso, tau te le to e fesiri mai ai i a te hau i se mea e tasi. E moni o te whai atu i a te outou, o mea uma tau te ole atu wai i le ta mā i lou ingoa, e fōa i mai e ia i a te outou. Ua o mai nei lava tau te le i ole atu i se mea i lou ingoa. I nā ole atu ia, ona outou maua ai lea, ina ia ato o toa ai lo outou oli. Amene. Fa mai Yesu e tātou te ole atu i le tamā i lona ingoa. E te fiu e su e te tono al tuspa ia se mea e whai mai Yesu e tātou te ole atu ia te ia. E iai se tasi o, e inisio awa o ngā whaape ma whaina e te talo i le anganga pa ia pe te talo ia Yesu e fōa i mai se mea. E te le maua le tuspa ia. So a tonu e pei e a fo ingole mea. E religious fo i le mafau wai, le mafau le sa pia. E tu sa Yesu o Yesu arta ma. Yes. Tu sa. Ai malia o tau fina ngalo. Wa umana wha asino mai e Yesu le awala e whaia. Whai mai Yesu, tātou te ole le tamā i lona ingoa. That's the way e tātou te whaia ai. If you want the Bible result, do it in a Bible way. Whai le awala lana whai mai e Yesu. Aua le whaia i me ko kia ma ai kia o ka koa, ka kongunga. Wa umana whai mai Yesu, e tātou te ole atu i le tamā i lona ingoa. E le o whai mai fo Yesu tātou te ole ia Maria, e ole Maria ia, e whai atu Maria ia te ia. Pe tātou te whai se saint. O laua au mai e Yesu le auala, tātou te tatalo i le tamā i lona ingoa. Fa mai la ia, i o tātou wole atu i le tamā i lou ingoa, e fōa i mai e ia i a te outou, i le taimi lea, o mea umalava e manao ai le au soo i mo meo mea manao ai, e o le au soo whai a Yesu, na va ai atu le au soo wale ai se mea ai, a laua kua kele ka ngaka i lea, one of the meeting, laua watu umatangata, o lo lai le au soo whai a Yesu, Yesu, wale ai sea, se mea ai, o le ale mea awhai, ma Yesu, mai sea, le nga mai le, papapangi o mo mea, a le koe, e lima mai e lua, mai e, na, o lana o ole ia Yesu e whai se mea, whawhanga moto tangata,
o mea uma na mana o ile au so, na o ia Yesu na tali Yesu ile tatalo. Lea la e fai Yesu i, o lea aso, lea aso lea, ele o kala ngoa se aso ngafua po se aso lua po se aso lulu, o laitala noa Yesu ile aso o le fea ngai ngafau a new covenant. Nei ai oe maa ufa mai, o lea aso, tou te le toi fesili mai ai i a te au i se mea e tasi. Mea i e masangi ngō ele au so o ia Yesu e fai i ai. Mai Yesu, ko kere koe fai mai a te au. A o outo fo mai, e moni o te fai atu i a te outou, o mea uma tau te ole atu wai i le tamā, i lo uingoa, e fō wai mai e ia i a te outou, i to tonu o le whenga inga fōu, e le ai ma se mena fo mai Yesu e tātou te ole atu i a te ia. E mawhai ona e vivi i le suafo Yesu, e mawhai ona e whaafetai a Yesu, ma whaamanuina ma e si itia le suafo Yesu. Ai a ho o iau mana onga ma mea te tatalo ai, e te tatalo i le tamā, fo mai le tala le tuspa ia, o mea le lei uma e au mai le tamā o le malama, e le ai sona li liu i titi. Amen. Aleluia. E iai la ia, e iai la me to tia ma aikia tangata i le lātou interpretation. Ia le atua. Po le ala lātou wa ai le tuspa ia. Whai o la lātou te whai e le whātua tua. I don't know po work. Pa wale mea leu te ilo e au ia. Whaamalia tua inisi. This is what the scripture say. O le mele le whai me le fiong pa ia le atua. Amene. Le tate whai tau atua. You know, ele mwhain tatou fi ngau ma upua. E fi ngau. Anu e fi ngau ma Yesu. Yesu, le anu mea ngā whai fuan ngā kala. A wala ke fi ngau ma imha. Anu fi ngau ma Yesu. Excuse me. Some water. Amene. Fa mai leo tala Yesu. E ole atu ile tamā ilona ingoa. Amen. La ole whaata ua le upu ole le neia fiafia se umo tala noa le vahenga leo le. O te whaisa whaata ita inga whaapeo le ole le ingoa. Masai no whaonga ngā whai o a o tangata whai ngā ruenga. A sola lo te whai ngā ruenga i Samoa. Sa o whai ngā ruenga o la upule. O le urunga li. Matu te whai ngā ruenga whaata sia marunga li i lea. E pule sili la ia il tamalo ia e pule lango ia i siona ainga e o le matou kampani la le no whainga luenga ai i to tonu la e la le taimi na e o ula sa plestene le au whainga a foi sa o plestene i to tonu le au whainga luenga e la taimi e a foi e whai mai ele tala ale a foi ale to o lua o le pule sili a tau pol matou pule lua a fa mai ata o o plestena o fenga luenga ia o le ma o mier fa o kako nga luenga le ai alu la e faile alu e faile pule sili lona to lua o te alu la fa o ngalo na ingoa la ka wala le ngol mako pule la fa o ngale ngo ku kama alu e fai aku kama o leo fai atu ia sieni ma diero loko pa fai o sieni leke va pio sieni to lua pule alu e fai o fai aku e vai atu o se limas futa la mortato fa moi e tele na tudia o tele fai fi au kaiminga e ma fai la no o walu o la tulo fai aku kama pio ku kama le pule la kulo fai ku kama no sau fai mai sieni fa mai sieni e au mai se limas futa la o le winga o le vaenga le na tu sa ma fuona au mai e le pule ia te au le limas futa la ona o sieni e ona o so le o fa nga ina le ngo sieni e tu sa au to tanga fa upu e tu sa i ma le fina ngalo po le mana ongo sieni au mai le limas futa la e mautinoa ke le au kimi ke la ko e ka ule ngol pu e ka ngor ma lo mai ke au menga foi mai le sa fa o ngai le ngo imagining ha ufo le o wak wa vo le pule o la ko fa ku le pule fa mai si eni e mai le limas futala e fa ir ka ko mele ngi e ma li ro loko e vang fa popo me si limas fulunga le lunga e
Tusala e lua mana onga la wa ave. O leisi mana onga e tusai malea male fina ngalo sieni. O leisi mana onga o lo ua mana onga. It's my own will. E ele will o sieni, e ele will o a. O aila e tali ele tamalo le la mai, tamalo pule. E tali mai ilea, e tali mea na o le limas futa la le na fai tu sieni. O lau limas futa la le na o fai atu. Mai la ma le si limas fuka fa maanga ia ile. Ele au mai ia elea. Aisea, ona ele o tusai male mana ongo sieni. Tusala, o lau te, o le whaonga ina o le ngō sieni. E se le tā ua. I tu tonu i e whape nā fo i la i lea, i le vaenga lea. E tusai ma le whaonga ina o le ngō Yesu, wa e whape atu i lea tua, e tusai ma le fina ngalo Yesu. Wa e loa wa uma o na wha malo lofo mai o na wha lava lava o tātou malo lo ai, wa wha mativa ina i tātou ina i a wha o ia ina i a wha tamau a ina i tātou. Amene, o mea uma wa uma na ia whaia mo i tātou, whamaile o Yesu, tau tātou te ole atu i le tamā e lona i ngoa. E te alu saoa o i tamā, o le mafua angale nā nāla i o nā, ina ua maliu Yesu, whamai wa vae lua ina le ia papuni o le manu matu. Wale o ko i eise mea fu ilele ko e luaku re kangaka fu ilele si o nga wha maangalo, o nga sala alu i luma, o nga ilakura ia e wha akari ai alu nga leo si kaulanga i kukongu. O le teimi lea, nga o leo si kaulanga sa alu i kukongu e alu e ave manga onga malu e ave wha manga longa o nga sala. Ai ino wa maliu Yesu, o Yesu leo si kaulanga. Amene. So se kaimia 24/7 lalo le whai po nungo le waa po fia lava le meke iai e ke kakaloa o ili tamā i le suafo Yesu o laua tatala ina le puni le afo le ia pupuni. Amene. Whaftai ia Yesu i le atua ia Yesu. Ta uala le ilo le vaenga le na e iei le nisi o vaenga e pei e le confidential to o tele o tangata. I le upu lea e le tā ua Yesu i. I think o le meo te mana o ie e mamalama i le fiafire nei. O le upu lea tamā. Amene. O na a tau nei le upu tamā. E pe e whaale e karikongu kere ko a kele le upu tamā. No utala no i le asa uta ua numero ta upu nei luma. Fumetala Yesu. O le ola e whaavavau fo i le nei. Ia la tau i loa oe le atua moni e toa tasi, a toa ma le ua awina mai o Yesu ke riso lea. O le upu lea i loa le tanoa i, is talking about intimacy, po o le mafutanga lea ma le atua intimacy relationship, i e iai e te i loa le lei, o lo tamā. Amene. O lo tamā. O le ola le na e whaavavau pe o nei loa e a tamu o ewa, metara tuspa ia wai loa e a tamu o ewa la na vā, o na wha nau wai leo kaino. Amene. E le eise mea ka ua lou mawhauwhau ia ewa e ke e au wha ngau ewa. Se ilonga i eise mafutanga, intimacy relationship, whako a mawhai o na wha nau se tangata. Wha pe nā fo ila le loa le i, e iai le relationship. I luma i le tala noa Yesu i, o le tala noa Yesu i e tā ua o le tamā, e le o ilonganga ona malama tangata i le winga o le upu le tamā. Amene. I le tusia Luka, ona e pei a e le malama i le upu tamā, e ke misinterpreting a le upu le tatalo. Amene. I te tono le tusia Luka, lo mta upas fumatasi. O le a umisa kaimio kako ngofo i ona iai le ese esenga o tatalo. Lena ua matana nei. No ufai atu ese tatalo i te tono le tuspa ia. Ese fo i tu la fono. Ese fo i lona whaawinga ina po lona taatianga la iai. Tusia Luka lea. Fumatala Yesu. Ua fetala i atu ia te ilatou. Pea o tau tatalo ia outou whai atu, lo mātou tamae oi le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo mālo, ia whai lo fina ngalo i le lalo langi e pei o na whai i le langi.
Ia e foa I mai a te I mātou I lea aso, ma lea aso a mātou mea e ai e tatau ma le aso. Ia e wha maa ngalo ia te I mātou ia mātou wangasala, au a fo, a mātou wangasala. Au a foi mātou te wha maa ngalo atu, ia I lātou umo e angaleanga mai a te I mātou. Au a foi e te taita ina I mātou I le tofo tofonga, a ia la vea I mai a te I mātou ai le leanga. Ua whetala ia tu foi, o i o le tatalo le nā. O le tatalo lea, e le o se... e te fiu e sua I lumo le whenga inga fau. I tatalo le au apostolo, e le ima se apostolo ngai kakalo lea lea li. Le tātou te repeatinga. Amene. Maratua fo I ena whamatala Yesu I mō meo kakalo ia le repeat le whamai au ko ke kakalo whapea kakalo repeats fo I lele. A kako whainga kakalo kuso le kako ke repeatinga. Ona ele teime ke kaulo koa I kakalo le ima se winga. Nga lo mātou ta mālo langi pa ia lo swafa I o mailo malo. Ona tupu ia te oe te lo teime, it's not from your heart. O lai te tango tau loto. Kusa le leia mo lo kaulo konga o kalongo o afu. O kaulo ko fo le yaso le nga masangi nga. O ka okastanga mea lava umau elea. Of piriki mo of elea o te le lope au mai fi o lai kaulo ko. Same thing with the prayer. E mawhaina e tau lotoa le ima se winga. Ai o le tatalo e mai le loto. Amene. E te ia e langona mai lo loto. Amene. Hallelujah. E te fiu lai su e lumor whenga inga fau. Penga yeise kaimi e ke wha aiako nga poko lau so. O this is the model of prayer po o le whaatula ngana o le tatalo. Po o le ta'iala. Amene. O le ta'iala le o le tatalo. Lea lai au mai e Yesu le whaatita inga le. O le ta'iala le o le tatalo. Me mua. Kei loa ka e umalefi a finga o kakalango ai. Whamatala Yesu. Lo mātou ta mai o le langi. O le tātou ta mā, aua nei e manatu na o oia se atali I o le atua. E iei fo isi o uso whaaleanganga, it's our Father. In heaven. Amen. Yes. E iei lana ia maftanga ma oe. Ai aua nei ngalo ia te oe. Aua te manatu whaapito, iei fo isi whanau a le atua o le tātou ta mā umo I le langi. Au foi ke mangaku e special I le atua nga o oe e wha o ngai le atua o foi ngai mangaku Kevin nga o wa wala kali o le atua nga o wa e kalango mai le atua nga o wa o le anga le hau le fu mai isi o sa mo fu me malo me malo le mo ia ka ilo ia fo nga o wa hau le ai fo mai lo ma tota ma o le langi ia pa ia lo swafa e ia ila le vaenga le tala lea e tele ina whaawinga se e tangata le tatalo. Amene. Whapese si kuso se kaimi e whai pai postari e Kevin. E se kaimi se I whai mai e sao lea me e whai mai anga e se lea me. Ia se kako whai kau pia. Amene. Isu whai kaimi e whai kako me e se mai le religious mind ma au wala waleva nga kako whai ai mea. E kako wo ie le upo le atua whaakanga le upo le atua ea. E whaamatala mai a te tātou le au wala sao e whai ai. Foi mai le fai upoli mo le parapole po o le fata oto le na fai Yesu foi mai. Ua fetala ia tu foi o ia ia te ilatou. O aiso o tau e ana le wo, e alu atu ia te ia I le tūlua po, ma fai atu ia te ia sole, se I au maini a reto e tolunga fua. Ai tau iatu. A wā ua saula uo ia te au I lana malanga, ai le ainia umea e lau atu iai. E tali mai o ia mai to tonu o le fale ua whaapea mai, au e te whaasoe sa mai ia te au. Ua uma o na pupuni o le whaitotoa, ua mātou ta oto malau whanau, o te le mawhai o na tūlai e avatu ma oe. Whamaile o Yesu, o te whai atu ia te outou, e hui lava ina le tūlai o ia, ma avatu ia te ia, ona o ia o lana uo, ai tūlai ma avatu mea ume mana o ai o ia, ona o lana whaatau wana wane.
E tele i o whaawinga ina e whaawinga e tangata le whaata oto lea Yesu, wala tau whaatusa lea tua i le tangata le totonu o le whali, le whai mai o le wo. E le o se comparison le parable lea, this is a contrast. E le o whaatusa tusa ina i Yesu, e le o se tala whaatusa le tala lea. O le tala lea, o lae tau mawhai Yesu e vali mai ei mawha manino mai ai, le ese e senga o le afoi, o le tamā ma lea, le tamā ma le wō lea, o le wō lea, e au ngaka. Ai na māfua na tū mai lunga, ono le whaatau wānau. Lau tanga vatu se whaata i ta inga. Pēno whai atu, it's not a comparison, o nei to a tele tangata lātou te whauinga ina, whai mai, o kou wa ai i le kala lea, wa ai i lea tua, se wa ai i a whungone mea, i le wō lea, wa whaatusa la i le atua i le wō. O le atua, o le whai mai o le tātou ta mā, e le o se tātou wō. A whai e mawhai, o le winga le tam whai e sue e ave i le contrastinga o po le whamatalanga le ave i, a whai e mawhai e le wō lea e leanga, po le wō au ngā lea o na tali atu i lana wō. E le sini e ala lea tua le lei. Ameni. Tu so le wau tango Yesu au mai lea, le wō au ngā lea. E au mai e whaatusa tusa ai, ona o lunga, o le tamā. It's a father. O i, o le wō. E le o se comparison na le whai e Yesu i, o le contrast, o le tam whai Yesu e vali mai le ata, e whai loa mai ai lea, le wō, whai tau whamel whai upu mua mua, ua whetala i atu foi o ia i ate i lātou, o ai so o tau e ana le wō. Lai tala noa Yesu i wō ala u vahenga i a kalango i, o isi o koe sanga wō whapea. E alu atu ia te ia i le tūrua o pō, mawhai atu ia te ia sole, se i au maini a reto e tolu ngafua, ai tau i atu. A wā ua saula uo ia te au i lana malanga, ai le aini a umea e lau atu i ai. O whamela ia, e tali mai o ia mai totonu o le whale, ua whaapea mai, aua e te whaaso e sā mai ia te au, ua uma o na pupuni o le whai totoa, ua mātou taa oto mala u whanau, o te le mawhai o na tūlai, e avatu mā oi, o iloa, e eile mawhauwhau o riska ngaka, pi e fōlingo se ilonga kākou ke oe makua i lue lea kua whako akali mai lea kua. Wa iska ka whapea ngā, whai mai, se onga ko akele kākou, e peo lai aver kalosanga i ole mālo, fo lili, se ilonga ko akele ngaka i saingi de petition, whako akali mai lea tua i se mana onga. O le mindset le nao tangata, ono se se o whauinga inga o le whakaoko. This is not a comparison o le whata oto lea, o le contrast, o le vali mai e lea tua e Yesu i, le ese e senga o le wō lea. A whai e mawhai e le wō lea, anga lea o na tali mai le mana onga o lana wō, e le siri e ala lea tua o na tali ilo nā tali i lo nā alofa. So e leo se whaatusa tusanga la, ai ono le se o le, o lea, ono le whaawinga ina, pe a whao ngā le upse se, pe ke o ki ngā o feeling sa, o e le masangi e, pe ke o ki ngā po lea o onga le koukat kongunga, a kong ke o hurt o feelings mo emotion na ukalanga, pa e leo sa. Amen. Foi mai, e tali mai o ia mai to tonu o le whale ua whaapea mai, aua e te whaasoe sā mai i a te au, ua uma o na pupuni o le whai to toa ua mātou ta oto malau whanau o te le mawhai o na tūla i a vatu, mā oi, e whai mai la tangata, e whaapea ngā lea tua. E isi kei me kia ruaku ai e le o lavar whaasoa lea tua. E peia e ole aku, isi kei me ke ole aku, ai fo ilele waile concept na ole atu o le mawhauwhau o le si. Whapea e ole aku, whapea lima afe le ke ole ai. Le atua, ole aku ia ke oi, ise kupe i le mea lea. Tele tangata o lai, e ile lato o mawhauwhau, peia o lai se, peo lai anu whaasoa o ka se ko akele. A kongi ke ole aku e whaapea mai le tue ke oi san. O sa ilanga lele kongia mai lona le si vahenga le o le ko akele fo i o lau whaanga ule ngei. E pe fo linga o lau request is too big for God. Pe wa ke le lo manga onga i le atua. Ma i fo le skemi. E iska ngaka o lato mafo whangai. Pe e fo linga e makua i e alu se i luele a kua se ia. Se isko akele ngaka e saingi ma.
Whapea o le koa kele o ngu mela o ngā kali mai le o le atua. O le itu a inga ma fau le nai maua le au talitonu, ma tangata whaatua pe a whai e se sele lātou wa ai le fionga pa i a le atua. Lātou te le o vai tonu ina lona fina ngalo. Yes, I read some commentary o le whauinga ina le nai le toa tele o nisi fo le au poto tus pa ia. And yet, e matuai se ia le ata o le atua. O le amatua i vari se ia le ata o le atua, mea mua, fo mai e su o le tātou tamā, o le woa, o le woa aunga ka. E le o se ata le lei o le atua. E le o se whaatu sanga la, e se ne mea lai tala noa ia, le vaenga lea. Ameni. Fo mai le tala Yesu, o te whai atu ia te outou, e ui lava ina le tū lai o ia, ma avatu ia te ia ono o ia o lana uo, ai tū lai ma avatu mea umai mana o ai o ia, ona o lana whaatau wana wane, e whao ngāla e nisi foi i, o le mele o le persistent, o le whaatau wanau, la fu i ke kau whaatau wanau, le la kako wako e kari ngai fesili na whaalongo tala Yesu, whaasolo isi whaka oko ngai lalo ifo. Amen. You guys all right? Sheki kako. Amen. I ele tua. For mai le tala ale afo ino le mea. Let me check on here po le leili tatou live. So Amen. For mai fai upo iwa. Fa solo lalo. For mai le tala Yesu. O te whai atu fo ia ui a te outou, ia outou wo le atu. Ona fo ina mai ai lea i a te outou. Ia outou sa ili, ona outou maua ai lea. Ia outou tu i atu, ona tō ina mai lea i a te outou. Whai mai la ia, awa ai se o le atu e maua e ia. O le sa ili e iloa e ia. O le tui e tō ina mai ia te ia. O i e tō a tele tangata e lātou te au mai a umaraka le la foi. Le vaenga le foi mai, we va ai le iai. Ka kauonga e hole. E hole a koe le kali mai le a kua sa ili. Ka kauonga e sa ili langa ka kauonga Fo mai fo le ka kauonga e koi. E tolu mea ia, ese o le sa ili, it's not praying. Knocking, it's not praying. Ngā ole ask ale mea ta o te talo. The other two, e ese lona whauingaina, two different interpretation. E ese. Fo maritala le tuspa ia, o te whai atu, fo ia u ia te outou, ia outou o le atu ask. O le mea le nā e ta o te talo. Fo mai Yesu, i outou o le atu le tamā. O le sa ili e le o se tatalo. O le sa ili e te alo sa ili le atua. Te umakakala ngoa au ili mea ka o sa ili. E wha uinga e nisi. Wha mai ka kaunga e sa ili le kali o le kakalo. Amen. E fu la nisi o le tui. Mai vai, a whai ke sa ili a kunga kaungu i le wha peta ngata, ai e kokongu umo le paske re kasi o i mei e tolu. O le tatalo, lai wha mai Yesu, o te whai atu fo ia te outou, ia outou o le atu, ono fo ina mai ai le ia te outou. Ia outou sa ili, ono outou mauai lea, ia outou tu i atu, ona tō ina mai ai lea ia te outou. Amene. O le tui, mea mua, ole. Amen. Oi, fai kaula lo aku ia mamlama me le ala useki fai usuma tasi fo mai. Listen to this one. O ai se tama ia te outou e avatu ea e ia I lona atali I se maa pe a ole mai se a reto. Upu ole. Pe a ole mai se hia e avatu ea ia te ia se ngata. Ai le o se hia. Pe a ole mai se fua moa e avatu ea ia te ia se akarava. Ole nei o outou e leanga. A fai ua iloa e outou ona avatu o mea le lei maa outou whanau
e le sili ea ona fua ina mai e lo o tau tamā o i le langi le anganga pa ia i e o le atu ai i a te ia. Amene. O lai tala noa mai le upu ole, ona o le tatalo. O i o le mea le fai e le atali, a san. O le tui e le o se mea le fai e se san. Amen. O le mea le nana la ina whaatau ana o le tangata le ilunga le tala le ilunga atu. E le o se atali o le uo na lue tui o fai tau i. Na ala na lue tui. O na fai upo e ono fai mai a wā ua saula uo i a te au ilana malanga ai le aini a umea e lau atu iai. Na alu lai tui mo le isi tangata e le o se atali o le uo. E le tutusa. So o le tui la, o le mele na ea la iona tatalo tangata o le lalolangi o la fu iku ila ko ile ko o la fu e o le ile atua. Ono le atua fo mai e na te faa, na te awina mai le lai lungo tangata mi o tonu ma tangata ngasala. Faa oso le lai lungo le mi o tonu ma ngasala o le atua e lofa lalolangi uma. Kukusa uma ile atua tangata. O lana faa naula e ole. O le lalolangi, o la iku. Ona fo i ele aise ma, ele o iaise so o tanga, ele aise relationship. You know, e tele lava no o tala no le vaenga leo le tui. O le tui e mafuanga i kui ongo wale aise a. Ele aise lua relationship. Which mean o ile e sa uele upule intercede, fo ile vaenga leo le intercede po le tui le va. E tanga tolo ainga. Whapeos tangata ia, le lai mo ika ngai kaimi. O ko akelo to tele niso tangata. E fesidi mai kia u Kevin, se ka kalo i whai lea kua se o maa ua le eise kupel ma a inga. You know, wha ma kiva, ka kalo aku. O le whainga ka inga o ka kalo mo ngaka o ngai le eisa u, ele o iaisa u relationship ma tangata nei. Ele eisa u a, tu so leo te alu o istangata ele o whaola ina. Whate ta ingo tangata o mai e le whaola ina. Leo te talo ai i lea tua mō lātou. Amene. O lea lau o tui mo tangata nei. Esea, o nei le ise so o tanga o tangata nei ma lea tua. Amene. So I'm asking on their behalf. Pei fo i lau i. When it comes to my own personal needs, i lo ua ia la ua savalinga, pe a o no o mana o mia e a uia mea uma, o a u o le atari. O te le tui, o te ask. Mele nai whamai Yesu, tau te ole atu i le tamai, lo ui ngoa, o na whaia lea mo o tau. O le atali i la male au na maritangata lolangi, e le tutusa. Amen. So, o le alai whamaritala tusipa ia, ask. O le ask la, o le me whaia le atali. O le seek, e te alu sa ili, it's not praying. O lo sa ili, o lai te aru, tatotu tusia Jeremia. Amen. Hallelujah, Jeremia luas fumaleiva. Hallelujah. Jeremia e luas fumaleiva. Vai upas fumalua. Let me highlight that. Whamai whai upas fumalua. Whamai, ono outou wala au aile i a te au. E o foi outou matatalo i a te au. O te whaalongo mai i a te outou. O le tatalo le nā. Tātou te tatalo whaalongo le tuwha mai. E sa ili mai outou i a te au, tau te maua foi. Amene. Pe a outou sa ili mai a te au ma outou loto atoa. O le sa ili la, o lo walu le upo le atua, le te sa ili le anapongi, o le te alu i le atua, o le telo teimi na te su e la na fiongo pa ia. That's not praying. O le te sa ili. Whamai le tala tu pa ia e sa ili o ie te maua. O lo walu le sa ili le atua, i le tutusa maloa, malo tatalo i le atua.
e le ku ua whakasia la mea ngai ko kongo le afo ino le mea i tono lau talo e le whaapea o e kakalo lo i le atua se mea fo i le whaapea so walu sa ili mai walu o le whauinga ina na to o telo nisi na walu sa ili mai le kali o lau kakalo amen so o le whai mai e tātou wala au lea ia te mai wala au ia te au e o fo i o tau ma te talo ia te au o te whaalongo fo ia te o tau o le te talo na o le ole ai saulu si vaenga e sa ili mai o tau ia te au that's not praying o le sa ili part of your search le si vaenga o lau sa ili excuse me le wala ina e mai moa mai i nai te sa ili i le atua po le ale fina ngalo le atua i lea mea ma lea mea nai te sue pe te fia i lo o lai te sa ili i le atua o le sa ili o lo walu e sue se mea fo i le lai ke alu e sue se mea e te fia i loa lea lai te sa ili e te fia i loa le atua te fia i loa tele le atua e ke fiu e ke kakalo e ke le i loa le atua se i longa lava te alu sa ili lana upu whako e i loa le atua that's not praying. Si, o le tele lau te mi tatu te whauinga ina whapea, lai fo mai e kako ke o sa ili, e le o fa mai ke alu sa ili se kali o lau kakalo. Amen, eh? E tali le atua i lau te talo e whailoa ki ake oe le atua lea, le tali. O le si vaenga pito i sili o na tāua e ao, ono o mana oe e whailoa ia te i tātou, o le mea le o lau sa ili. Oi ole. O le mea le fai e le atali, o te le ulopo le alo tu langa nai te ilo e oi. A fai wa e talia ina ia Yesu a vea mari imwha olo le upa tuspa i o ilato umana talia o imwha tutu ia te ia o ia avatu ai o lea manuia e tā ua i latou o atali i po whanau o lea tua. So a fai wa e talia la Yesu a vea mari ima whaola o oi o le atali. O le atali i la e ole. Amen. E le tutusa. O le mea le nai ala ina benefiti le tangata ia Yesu. O no ia o le atali. E le tutusa ma tangata wewa i le fea o le atua. Amene. E o ofo inga i kangaka o laulangi, ai roko o kele roko o laulangi o lai lako ke iloa hala. Lai fo i ka kalo lako i le atua. Amene. Lai fo i ka kalo lako i le atua msa ili le atua ina i o lato maua fina ngalo le atua. Amen. E tā ua i o le mele o lou malama o ai ia ke riso. Amen. Pea no uwhai atu i le tala lena whamatala ina le tusia luka, tatou atu le tusia luka lena whai tau. Whamai le tala Yesu luka e sfulma le tasi. O i le tala Yesu lo mātouta mai o le langi. Tala noa o oio le atali o tamai le langi ia pa ia lo suafa ia o mai lo malo ia whaia lo finangalo i le lalo langi e pei o na whaia i le langi pe no whaia atu o lai ai mea a whai o naite tatalo a ele o ngā tusa lau tatalo ma mea lai le langi ele tali le atua i lau tatalo whamai le tusi al salamu se lau sfun mare iwa varu sumani whamai ua o lana upu ua wha mautuina le i le langi mo umona wha mautu le upu le atua i le langi. A e tatalo la ai le o ngā tusa lau tatalo ma le upu le atua. E le tali le atua. Whamali tala le tusia Yeremia ua o sauni e whaatau nuu i la upu. O le upu le atua e sau e whaatau nuu. Mele na a o na e tatalo. Su e hawhionga pa ia le atua e o ngā tasi. Pe su e pe te alu sa ili mua le fina ngalo le atua. Ko ke lor ka kalo ku sa malau karusanga le ke alu e ave fa peos karusanga ia mo nei lai nei New Zealand a fa e fia ave sa karusanga i ko kongo o le a fo no le mea la ni ngor va ngale fe penge fikingi o le winsa ia po le lava le ngor social welfare ia ngei po o America so o vai o ke le lopo ai ngo vai ngai department ti ngai le fa ia ia fa pera le ke alu e fa lau talo sanga i nei mo se penge fiki e a foi no le mea e kango le ia fa lau karu sanga o lau karu sanga na lai fa ia o fa atasi ma mo requirement ia o fa atasi lau talo sanga ia inline fa atasi ma tu la fono a New Zealand e ia tangata ele entitled i mea na fa te inga a fai o se tangata mai o i Samoa.
Whapio o ele te malanga mai Samoa te lesi ki sengi ele o oe so tangata o le malo New Zealand. I don't think e entitled oi ele maua sa upengi fiki nge New Zealand. Ona fo ele o oe so tangata o le malo New Zealand. Mo tangata ai o le malo New Zealand o lai ei me entitled iai. Ia male ke leo mea. Ke leo mea o lai le o iloa le to o tele o tangata New Zealand o la tau e entitled iai. Tangata sikisengi, ai i o lātou whaia lai tusa ma le tū lāwhono, ona tali mai fo i lea, whapena fo i le mele o te talo, o le te talo, ia e te talo e tusa ma le fina ngalo lea tua. Ia o ngā tasi lau te talo ma lona fina ngalo. Ai wha mai le tala Iesu, i o tātou wole atu i le tamā, i lona ingoa. Tātou te le te talo la ia Iesu, Oe kaunga e pei e fōlinga fō ilele whapea ngisi pa e a fō ino le me. E tā ua. E tā ua i o le whaenga le nā o lou i lopo ai ke kakalo. Oe a veila u karusanga. Ai te whaonga ina ile ingo Iesu. A e whaonga ina le ino Iesu. O lona winga. O oe o le atali. Fo mai o i lātou umana talia o ia. Ma whaatua tu ia te ui a vatu ele manu ia tā ua i lātou o atali. Po whanau o le atua. So o louta lia lao Iesu e dato fai tau nalo ile fasi vahenga lea. Whaalongo mai le fai upsuma tolu. Whamaltala Iesu ino ua. Oh, let's pick up from verse 10. Whamai. Awa aise o le atu e maua e ia, o le sa ili e iloa e ia, o le tu i tu i e tō ina mai i a te ia. Whamai le fai upsuma tasi. O aise ta ma i a te outou e avatu ea e ia i lona atali i se maa pe ao le mai se a reto. Pe ao le mai se ia e avatu ea i a te ia se ngata a ele o se ia. Whamaila ia, pe ao le mai se fua moa e avatu ea i a te ia se akarawa. Laua tango Iesu a whaisa o i ka ngaka ingei, o se si o kou e mwhainga whaile mea lea e o le aku so ngā kali. Lai tala noa i le atali a san, o le me o le atua i le atali. O le atua la, o le atua alofa. I le whauinga ina inisi i pe a whaitau le parables lea pe a le saolo na whaatulanga ina. E iele manatu o tangata o lai ai u le atua pe e unga ka le akua au mai le kali. Mele nai whai mai isi, ka kaunga kākou anga popongi ma kākou se iku i le atua e kali mai le atua. O le manatu na o to o tele o nisi i le atua, and yet, e le ai, a le tango Iesu au mai le ato o le atua alofa, whai mai le tala Iesu i, o ai se tamai a te outou e avatu e ia i lona atali i se maa, se i tau tali mai a whai o se tamaa po se tina, wa iei se taimi wa e tango ai wole tua i sau tama e tango ave i se me o ona. Na o le atu lo watali i se a reto a e tango a foi. E kango ave ile maa ia pe ole tu fo i se fua moa e kango ave i se akarava. Lai fia ai se fua moa. Tati, fia ai se fua moa. Ia wakuro akalava ngai aifu. Wa iei se isi o tau a whaia. Le hai maseisi. Wha mai leo Iesu, a whai o oe ke leanga, ngai ke iloa whaile mea le lei ilo wakali. E le sili e alale atua le lei. You know, this will set you free. A whai, e eilo, laisi la fia le atua a, e eilo manatu, le telo taimi, I always believe, olo, i a au malo tina, tango mai whakika inga. Tup wai, o lo tina, o mea uma i ave alu whare mai. O mea uma o mai e le whainga luenga lo ki ngā. She provide for me. O mea uma lava e whai e lo tina e tea. Koe o loa lele alofa lo ki ngā e kia. O le alofa i o lo ki ngā e kia. A whai o au lea la umai a whakakainga whapela o au lea o umai la uoki. E mauti noa lava le nau o lo tina ia awone o woti le mai. Ma kua i ngau arau ki ngā sana o ke re manga o ngā ke whaia uma mea uma anga wha ape yeise, a whaia yeise pāua i lo ki ngā poso ngā manga po, e mau ki ngoa e kangolo ki ngā wha maroroa ui lo ngā lofa. Au te wha apea tu la fiafile nei, a whaia e ma whaia e lo tina i lo ngā lofa o i o le tangata leanga, o na whaia te au.
e le sili e ala le atua o le atua le lei. Amen. Ona wa misrepresent le atua i le mafau-fau o le toa tele. Ona lātou te whai mai e kakaunga e kui o le akua e se ilonga lava ke wha maongi whako a whai e le atua. Tau te iloa e se sele nā tantonunga. I used to believe that. Ia uno se se fo i le vaenga nā no wha peso ilonga o ke wha maongi whako a whai. No, mea nai wha metala tu spa i e le o ngā luenga ina ne i mita se si a o le alofa tu no o le atua ia keriso. It was his grace. O lana unmerited favor po o le alofa tu no o le atua ia keriso. Whai mai la ia. Listen to this one. Whai mai. E le sili e ona fo ina mai e lo o touta mā oi le langi. Oh, listen to this one. Le anganga pa ia. Amen. Hallelujah. Ke ofo au ia e ke le moral revelation o kalango kwa i. E le o au mai e le atua ia te oe se si a mea. Wa au mai sa o e le atua nga ia. Wow. Karo sia o e lor me lo kalango kwa le whewhiri ngai. Ia. A whai o tātou e le anga e tātou te iloa, whai mea le lei mua tātou whanau. E le siri e le lei o le akua. E le o au mai e le akua se ka avale po se pasi o me e pala. E le o au mai e le atua ia ke oisisi mea. Wakango le akua au mai sa o anga ia. Amen. Wow. For mera tana tu spa ia. Tau te iloa. A sau Yesu, a etalia ina Yesu, o mea umai whaatau ia Yesu e sau ma au mai. Amen. Whaateta ingo i. A sau le nganga pa ia te oe. O mea umama mea alofa le nganga pa ia e sau ma au mai. Whaateta inga. Ia, o au e. Ia, o au te lopo e ata. Tia fia o ke po e aka. O le si vaenga o te iloa fai. O ke iloa kaki kala. Fia fo e kaki kala. O le si me o te iloa fai. O te iloa fo i pese. Ia se i kua koe mar pese Feo lolo lau pese. Ele i malos kauvanga i ai feo lolo. Tu sala ka ingo mea nai tonu. O au. O fea le me o ke alu ai. O ke alu ama ave uma mei o au ke pueaka. O au o ke afoi. O kaki kala. O au foi o ke pese. Whateta inga. Whai ke ua waru Samoa. O laku Samoa ai ke ufa pia mai sisi. Mai, Kevin. Sao se ka mai kaki kala le se ka mai pese lea. E le mawhaina o whai atu. Lai ku ingi usila lau kaki kala. Ai sea. Ona a o walu Samoa o mea umai whaatatau ia te au te alu maave. Whaape nā fo i lale nganga pa ia. Ina ua tango lea tua tu ulo na nganga lea nganga o lea tali i tutonu ia te oe. O mea umai whaatatau i lea tali i o oe ona. Mea le nana whai eile le tamai lo i lona tali i urumatua. San, o au mea o au ia. O mea uma au o oe ona. Amen. O au o lau tama. O au mea uma o oe fo i ona. Lea fo i le tala noa i le tusipa ia. Lai wa levanga fia lai fa yaku le nganga pa ia san. Wish you know. O mea uma e whakakau ia Yesu ke riso manguia markama. O mea markama o oe onga. O le whaamalo-longa o e onga. O le kamau ainga o e onga. O mea lava o ia nga whaia ia. Ia hi ama mea o e onga. O mea lava. Wakango le atua au mai O mea la le atua ma mea Nga sau le atua ma au mai. Le ngai ngofo i kongu ia ke oe. O mea alofa le nganga pa ia o ngai ko kongu ia ke oe. O mea ngai ko kongu ia ke oe. Mea le nana whaia i Paulo iai. Whai Paulo ia Timoteo. Stir up the gift that's inside of you. Kango sa veu i runga lea. Le mea alofa ngai ko kongu ia ke oe. O ngai ko kongu ia ke oe. O lou manuia. Ngā ua leva ngai ko kongu ia ke oe. Ai o ngai kele a vea i se whaakanganga ngā lue mai ai. Amen. Whamaili tāla tuspa i ole nei
o outou e leanga, a fai ua iloa e outou o na avato o mea le lei maa outou whanau. E le siri e au na fua ina mai e lo outou tamā oi le langi le anganga pa ia i e o le atu ai i a te ia. E le i au mai e le atua ia ke oe se mea e pala. E le i au mai e le atua ia ke oe se ka avale po se isi a mea. Kango le akua au mai sa o alo na nganga. Sau sa o ano foi tonu ia te oe. A fai wai to tonu ia te oe tamā. Fai mai le tamā i rona tali i unu matua. O au mea o au ia. Pau wale mea ngai foi mai. Anga e ole mai sea. Wala kula kamale fai. Wala vanga o au ngai ake oe. Ai ke le i au mai ase mea o ke fia make a. Mako ke fai pākie ma. Wow. Fai mai kara. Soli. O au mea oe onga. Ask. Ole. O oe o watali. Ele o oe o se au auna. O oe o le atali. Amene. Man. O le ufe mertala le tuspa ia. Fo mertala polo. Ua tātou maua le anganga. Ua tātou le to avei tātou maa. Avei tātou matama fai. Ua tātou vala au o tuwa yava le tamā. O le anganga le te talia ina. O le anganga o le atali. Le ua e vala au ai. Ava le tamā o lou tamā. Mea lale nai ala ina fai mai Yesu. A o tātou wole. Mala au o lou tamā. Ai ona iele mafau fauna wa ile stangata. E pe wa mamao ale akua. Le atua. Mamao a lunga le mea te fio ai. O nga mamao ale mafau. E pe fo le manato nisi. O le atua e untouchable. Fo ile yes. He is holy. And yet is your father. O lo tamā. Fa mai Yesu. E alofa lo tamā ia te oi. E le ai ala se isi alofa. E siri aku. O lo tamā. Le anganga o le ua nofo tutonu ia te au. O mea o ma lo tamā. O hau e ona. Mea la le ngā ai ke le iole. Wa leva ngai loa e le atua. Fa mele tala Yesu. O le mea ngai. O la sa ile le lalolangi. Lale su e so le ngu. Ese mea ngā. A oko ngā wei loa ka maa. E ese ala kala ngoa Yesu i le whanau o le atua. Ese ala kala ngoa Yesu i tangata o laulangi. Tangata e le entitled le mea lea. O le manuia la le ia te oi i. Mea mua. Talia Yesu e vea mali in whaola i to tonu o le ainga o ke riso. A e talia Yesu e te le o talia ina se tali tonunga. O nai te talia ina le whaola tanga na whaia Yesu mo oi. A wa avea la oi matali o Yesu, avea oi matali o le atua e ala ia Yesu ke riso. Amene. Fa mele tala tu spa ia i, fa me o kou ele anga. Ngai ma whai o kou mea le lei mo a kau whangau, ave iai wa kako uma eser kako wha pele a kako whangau. Ke lo makua Samoa. Masangi o mafau le mea lea. Se o kako makua, matua Samoa, lale upu. O le... Sa ole upula le furufuru lele. Anyways. Le mea fo lele e pe e laku lola u kamar kua oi fo lele ai. Ai fasi e sesi. E va ai la e fo lele lo sa kupu ya yaso la I'll tell you a story E la le sikamalo anga le mako ngu E la le aso nga ulaku ai afo. Ai fai merkala ka malo anga e ke fai merkala ngar kamaru mo ka lo nga ka miki o la fai merkala ska malo vo li lo ko la vale nga ka ni o sauror ke mi o kangi mai lo sau fa merkala lo kinga ai mo kangi ka o ko lo mas ka malo nga I ole soli ai va ke lo ke minga o va yo ku ai ku sama ku ai rampo alo kinga ke minga foi bolona ole me foi lele o la wo fulu La fufu lele pole la wele manatu fo lele mira le mo kuria ku singa sa mo ya sola ele ya ruai ne ole ro pola le upu fo no le mea ku so mo ko I kalo ki ngal ka ngi la no fere misa allu lo e mala lo miti la ku ke minga fo lele ma ku ale fia ka kale ngo kwangi ai ia te au
kuso lai sa or ka malo lai o mianga fai. Kuso le I oi mat kuso ole alofo lo tina le la halu e fai ale pui lang kama fapia. E la fapia. Ngai kupu fo ya u kou e. La te a fai e se me lau tama I te tinga. Fape na fo ila le atua to te iloa a fai e tinga o tou. Ia u kou whangau. Fape ngā fo ile atua. La ia I le stangata o lai mawhau. E sidi aku le alofo long ka maa, e sidi aku le alofo long ko lua ianga ia, e sidi aku le alofo o aifo. Se si lavo lo ahinga. Lai te manatu e tangata sidi tunga alofo. Ia lau kalai ki oi. Le ai se alofa le lalolangi le nei. E tusa ma le alofo le atua. I lana whanau. O le alofa I o le atua ia te oi. E o a mea ngai ke go through wai. O lai ti ngā le atua. Mea le nai whai maritala tu spa ia whai mai a. He suffer with us. Tano tu se Isaia. O la fo ia suffer le atua ia pewa I mai a te oi. O nai te suffer. O nolo na alofa. And yet, le alava kako ke kua ia le atua I mea. Ai sea, we parrot for me wa whano tangata ona ole le ai o se malama. Na maila ele atua tu usao ele atua I tonu ia te oi. O tali o au fesidi, ma mea umolo e manao ai. O lai le atua. O lona mana onga fo ile na. Fo mai o ana mea. O tātou fo I ona. Amen. E furufuru lele le atua ia tātou. Ne mea le nai. I le atua e. E le tle a fo I no le mea. Tono tala tu spa ia nai. Tala noa I fo I le la fo I le na ia wha au uina. E furufuru lele I le atua. Oi mata o le atua. Lo nā tali. Kaunga e loa o le atali o le atua. E iai le mea te entitled iai. E iai lau wanga nuu. Ai mafua ono tātou vaenga lea. Ono tātou te whaawinga se seina le vaenga lea. O lesi vaenga lea. Tātou ole tusi lea luka. Tasi al tala lea la wha umatu lea fia fia. Te mana o kiria vaenga ia ona iele mafau nisi tala o nisi o whata oto. A o ina whai tau e tangata. La tau te au mai eile upu lea persistent ma whaapea ai. E se ilonga ke kako ke oe ko akele ma kua iluele a kua whako akani maile a kua se karusanga. E pi e whainga kaonga kani maile a kua se karusanga. Which is, that's not the case. O lesi tala le I, e whauinga fo e nisi I le tala le I le whaamasino a mio le tonu. Tato whai tau e whai mai. Wa fetala ia tu foi o ia I le whaata oto ia te ila tau ina ia te talo so o e te tau wai. Ai aua le whaavai vai o whaape atu, sai le tasi a ai le whaamasino ua le matau I le atua, e le ava fo I tangata. Sai le a ai fo I le tasi whawhine ua oti lana tane. Ua alu atu ia te ia ua whaape atu, ia e whaamasino atu I le ua iai hau mea. O nai aso e le I mawhai ai o ia, ai muli ane ua whaapea ifo o ia I lona loto e ui lava ino o le matau I le atua, ma u le ava I le tangata, ai peitai, ona o le whaasoe sama I a te au o le whawhine nei ua oti lana tane, o te whaamasino I ana mea, ina nei whaati ngā mai I a te au I lona sausoo. Amene. Whai mai la ia. Ona feta lai atu wai lea o le alii, ia o tau whaalongo mai I le upu a le whaamasino a mio le tonu. Whamaila e ui lava ina tuwai mai le atua I ena ia filifilia, o loo ala langa I la atou ia te ia I le ao ma le po, pe le whaamasino ea o ia I ala atou mea. O te whai atu ia te outou, e vave ona whaamasino e ia I ala atou mea, pe tai a saule atali I o le tangata, e le eafo, e ilonga ea e maua e ia le whaatua tua I le lalo langi. O le isi vaenga lea, o le whaawinga e isi le whaata oto lea, whaapea, o le persistent o le whawhine lea. I le tatalo lea, e le o le mea tā ua le tutonu I, e le o se mana ongo o le whawhine ise, e le o tatalo le whawhine le ata le au mai I, e le o se relationship, e le o se vaenga fo I lea, e le o se tatalo lea, I se mana onga. O ai, I le whai upe fitu, whaalongo le whai upe fitu,
E ui lava ina tuai mai le atua i e na ia filifilia, o loo ala langa i lātou ia te ia i le ao ma le pō, pe le whaamasino ea o ia i a lātou mea. O le tala noa Iesu i le i unga o taimi, i le tatalo lea, o lea lava whateita inga, wa yeise isi o lātou whaiani mea leanga i a te oe. Ai te le o va ai lava o whai o afoi, o laua ua whaatino ina le ami o tonu a le atua. Amene. Whaatita inga o le ta, ia whakaka inga o keimi ngei. O e va ai taua i tutupu laulangi. Lai whaile kaua i oi whea foi. A Russia ma Ukraine. Lea lava kākou ke kakalo i le atua. Le lalo langi uma le kakalo. Ai le kau fiara kaua la lava e whaile kaua. Le atua o whea oi. Some people think, or finga ngalo le atua. Wa blame le atua i lunga o pride or kangaka. Wa tu wa i le atua mea leanga. Ma mea kele umai ma mea leanga umai kupu laulangi le ke fesiri. Fea le atua, le atua. Le ale mea wa le whaia ai le. Lawa e ku fesiri ngia le atua. To tele foi tangata kerisiano whaataita inga. Tele lotu ia wai nei. O laua foi lena whaasaua. Lenga fasi o ki ia, I think last week o le e kale si tonu Nigeria lena le sa tafanga uma lesi kangaka. Ka whanga uma kangaka o laivi vi i le atua i Kongo Nigeria. So now, o lau fesiri le atua. Fea oi. Lele me o le whaia i whaamasingonga kangaka lea. Right? Lea wa tātou aski le atua. E whaila na whaamasinonga, pei fo le mele whaile fine lea, wha mai woti nana tane, le ikanga, le walu e whaile atua, whaali lea mi o tonu le atua, whailau whaamasinonga, e le o se mana onga fo ilele. I tutonu le tusia whaalinga, amene, kali elfi silina, i tonu le tusia whaalinga o lona mata upu e ono, I believe, whaalongo i le vaenga le, o i le apala i le whai upu lafa mai. Ua tatala ina fo e ia o lona limo whaamau whailonga, ona o i loa lea o i lalo ifo le whata whaitaulanga o anganga, o e na whasi o tia ono le awhionga le atua, ma le mau na lātou tāuwhi mawai. O leo tangata ia, le na whasi o tia i le fina ngalo o le atua. Tangata o le atua le pe fo le ekalesia le sakafanga e kangaka melengei la ke fa mai le atua le me o le faia le ala ka ko kalo i le atua e faila na fa masinonga ki le ropo e kakalo ya o la kangaka kalo i le lave inga mo ngi kangaka mangi kangaka mi o le anga e fai i le me le faia i le atua se me ngi kangaka fa mai la i tala tuspa ia ua lātou alalanga fo'i ma le leo tele ua whaapea atu leali ie le pa ia ma le whaamaoni e te le whaamasino ea matau i lo mātou toto i e ono nofo i le lalolangi se ia awhea. Amene. Fa mai, ua fua ina atu ia te ila tauta i tō tasi ofisisina o le tala noa o tangata nei o laua feoti. O anganga o tangata nei, o lea lava, kaka ia lenga la lava la tautea, o a whea e whaali lau whaamasinonga. Pea, e te tau i tua i lo mātou toto i le lalolangi se i a whea. La lava e ono sa i lava le li kakwhai kaulalo ifo, wha markala i le wakali i le atua whasiri ngā wha mai. Ua fo ina atu ia te i la tauta i tō tasi ofusi sina, ua whai atu fo ia te i la tau, ia la tau whaatalitali le mu, se i toi titi. Se ia atu o toa mai ai o lato uso au auna a toa mo lato uso o le awhasiotia pe o i lato lava. Lai ko a kele iskangaka o lau e ikangaka ua levanga pe o skamo paulo. Ko kele ngai kangaka o lena whasiotia ma. To tele tangata o lana whasiotia. O lea lava ele i tauia lo lato toto. Ele i whaiar whaamasinonga le atua iai. This is nothing. Ole e ese le vaenga le tala noa ile le vaenga le luka le whauina le to tele nisi le tatalo. Malato fa nga ina fa me wa ye. Ka kaua o ka ko ka kalo ia makoa pe ka ko fa finge le persistent o le finge le. Le ka kalo le finge le ya e makoa I fi ngau le kalo le finge le.
Whamare tala Yesu, e ui lava ina tuai mai le atua i e na ia filifilia o loo ala langa i lātou ia te ia i le ao ma le pō, pe le whaamasino ea o ia i a lātou mea. E iai le aso e o mai iai le whaamasino ngā le atua, o lea lai tala noa i lea, o le tatalo lea le au pa ia. Lai kalangoa Yesu i langa au so. I le kele le ami o tonu le atua e whaia. E le tutusa maraka ko kakalo le ke kakalo peno o whaia tu, o le kakalo e peo lea, o mo meo taalonga. Ese taalonga, ese fo i tatalo. Ma la tautu la fono mo la tau whaatinonga. Mea fo ila nā le tala no, ele tu spa ia i, e makua i ese ele apalaia la le fasi mea lea. Ele apalaia i lau mafkanga malouka mape ai kakalo i le healing. Se i o makua i o kakalo i le atua ea, e au maile langa wha malolonga peo le whafinge lea, ele apalaia. Ona fo le whawhine lea, o lae alu e whaari lea mi o tonu le atua. O lau malolonga, e kere mga o mia se mi o tonu le atua, mga o mia lau whaama o lalo makaria le mea ua whaia le atua mo oi. Healing is yours. E ke kau le alu lai whairi mea le i e kui pio le whawhinge le se i vanga nai, e le o oio se a whawhine mbos se a talii o le atua. O le a talii e ole, sa ili. Amen. E au ona tātou wō ino peo i nei valaia. E ala no utala no ai. Ina ia mawhai ona i le whauinga se i e nisi le tatalo e whaitau wai i le tala le whapea. Ia o le persistent o le whawhine le. O tātou, tatau no tātou persistent le mele ia whaia le ami o tonua le atua. Whaia lo fina ngalo i lau langi e peo na whaire langi o le tātou tatalo le nā. Lea lava la e le ia, e le i whaatau no uina le whaingo le ami o tonua le atua. Na te le i whaia le whaamasino ma whaamasino e ami o le anga le teimire nei. O lea lava e ono sa i le atua e o ma le teimire nei. Lea lai whamatala ale tali a Yesu i. E ui lava ina tuwai mai le atua i e na ia filifilia. O lo ala langa i lātou ia te ia i le au malepo. Pe le whaamasino e o ia ia te i lātou i mea. E le o tala noa la i le kuai meo le akuar kalinga o lau kakalo. No. O mana onga ma mea ua whaia e le atua i le alofa tū noa. A o na e whaamau lalo e whai le atua. Whaamangalo mai e te au. E le whaatali le atua se i kali lau kakalo o whaamangalonga i le kausanga lea. O le taimia e te whaamau lalo ima e ole i le atua, o le taimia le na e tali i le atua. Mea le nana whai mai e Yesu a outou ta talo, tali tonu outou maua. O le a lava lo mana onga na iai, o le taimia e te talo i, wa e maua. Amen. Lato tu se ia kopo. Amen. Onam ta upo e wha. Wha mai wha upo e tonu wha solo i lalo. Wha mai ua outou o le atu, aile i maua. A wā ua o le atu ma le wha le tatau. Ina ia wha umai ia mea i o outou mana o le anga. E maa fua ona le maua re tali o tātou tatalo. Mua, e le o tu saai ma le fina ngalo o le atua, mea le nae whai mai ei. A wā ua o le atu ma le wha le tatau, e le o tutusa ma le fina ngalo o le atua. Not according to his will. Ina ia wha umatia, ina ia wha umai ia mea i o outou mana o le anga. O le isi tatalo, ina ia wha tau nuuai mea le anga o tātou roto. Si, e tā uala le ole, o le tusa ma le fina ngalo o le atua. Mo muari o ane ronam tā upe lima, whai upe sfuma, mataman whai upe sfuma lima, whai mai, whamai, o le nei fo i sulfa, o le nei fo i le wha malosi ua tātou maua i ona luma, pe a whai tātou te o le atu waise mea e tusa malona fina ngalo, e whaafafonga mai o ia ia te i tātou. A whai fo i ua tātou i loa e whaafafonga mai o ia ia te i tātou, e se mea tātou te whaatonga atu wai, ua tātou i loa e maua i tātou mea tātou te whaatonga atu wai i a te ia. A whai ua i loa e se tasino na uso, oi, amen. So, let's stop there. O nā lai tano mai nā, fo mai a tātou ole atu e tusa malona fina ngalo e maua. According to his will, e maua. Ai se ale mea la iona le maua. Fo mai le tuse ia kopo, pe a tātou ole atu wha le tatau. Fo mai ua outou ole atu, ai le i maua, a wā ua ole atu ma le wha le tatau.
Lona winga, wo tātou wole aile o tusahai ma fionga pa ia le atua pe tusahai mo lona fina ngalo, fai maila i o tusia Ioane o lom ta upos fuma lima fai upue e fitu, a faito te tu mau ia te hau, a tu mau fo ia upu ia te outou, o mea umatou te mana na o iai, tau te ole atuai, o na faia lea mo outou, e vi ia lo uta mai le nei mea, pe a outou fua tele mai, o na faia i leo outou mo usoo. Amen. A faia te tatalo ai le maua le tali o lau tatalo, e le o vi ia la le atua. Yes, fato a vi ia le atua, pe a maua le tali o lau tatalo. Ai a fai e le o tali le atua i lau tatalo, e le o vi ia la le atua. Ne hai. E le o vi ia i le atua. E tatau na tali le atua i lau tatalo, mea mua ia e lo o ai oe. O oe o le atali i ma le afafine ma ia e loa o le ale me te entitled ai ia Yesu. Fa mai le tala tuspa ia waia au mai alo na nganga i toni a te oe o le atali. Fa mai la i o le tala le tamai lo na atali i matua. O a umea o a uia. Ia e loa, it's yours. Amen. Fa manuia le atua de nei a fiafi, ta i le atua ia te oe, o ma le atua, e le nei va yaso, ia ua watu se na vahenga, ia e loa o lo tātou wole i lo tātou ta mā. Our Father, o lo tātou ta mā. Amen. O oe o lona hafa fine, o oe o lona tali, o ia o lo ta mā. Amen. Le tuolo mātou ta mā, fa manuia i lau whanau de nei a fiafi, upu wa fola hina mo i lātou, wha i loa ia te i lātou, lofina ngalo, o loo e mana o e tali a lātou tālo sanga, tama, fesoso ani mai oe lo mātou, vai mo lo mātou lei loa, o ai i mātou, o mātou o lau whanau, tama, mātou te ole atu, ia tusa ma lofina ngalo, wha manuia oe tama i le whaafonga lau whanau ia o ino mātou tangata, mātou te whaia mea uma, e vi ia i la ua fio. Ono le suafa o Yesu Keriso o ole mavala aua tuwai nei. Amene, amene, amene. Via le tua, ia, o nisi nao vaenga no o taumawhai e. Amen. Tele nisi o vaenga o tarusanga, ia pia no whai atu e tele, ia tu la fono, ia manisi o vaenga ia o no tātou i loa. Ina ia mawhai o na fesoa soani le tātou sa valinga. O na e ilo tātou manatu. E se an manatu o tātou i le atua, e pia fōringa e mamau le atua, mai e leo i ese tātou so o tanga wala talata. Tō te iloa siri atu na ma, e ta tauna siri atu lo i loa mo lo ma whangawhanga o lo maftanga mle atua na ilo o lo tinampo o lo tama. Amen. That kind of relationship. A e ala mele tae au fu ilili. Ke kala ngua good morning, Father. E pe ia o lo kama. It's your Father. Amen. O oe o lo nā tali. Tae au uma. Maftanga le na intimacy relationship. Amen. Hallelujah. Yeah, for mai la ia kako ke ole aku. Ona tali mai le ole atua ia te tātou. Yeah, fa manuia le atua le nei a fiafi, fa manuia le atua i lau sāvalinga fa le anganga. E onisi nao vaenga e au, ona tali le na fesili ia ma sui le ato o le atua i lo mafaufau, ia wa a le suia le ato o le atua. Ngā eke fa apea o ia se ilonga e makua ia. Fa avalu se furunga e kakalofa ko a kali le atua. Wa umana mai le atua o le atali, ole, tal tonu e maua, fa atua. Wa umana ia o ngor te talo, wa umana o fa atino ina few years ago, lo ilunga tato YouTube, ma Facebook, ma whaiona e asiasi ai, wa umana o whai eile fa avai o te talo, a o nisi ne o vahenga. Ia e o ngatasi. Ai a ona wha malamalama o te rei tala no i vaenga i ana o tala no tua i nei i le tūlanga o te talo a o nisi o a onga o te talo o umona wha atino ina a o nisi ne o vaenga mo i la kou i ngā follow marika ko Bible Study. Amen. Ia o te mua le leo tala no i lea vaenga. Ina ia mawhai o na vai tonu ia mawhetu na i le leile a fio ngā lea tua ina ia e loa po o whele vaenga la tala no ai a Yesu ia malana fio ngā wha manu ia lea tua i lau sāvaringa nei a fiafi ia i le alofa mleanga le leo lea tua o Kevin Ruiva le nei alofa tele mo o tauta i ta iatu lo tu soifua ia i le asusa ia pe auri e lo na alofa mlo nanga le tātou tu e whailoa ia i mo te minei tātou tu e whailoa i wha soifua ia